Nawr e. Nawr te, boys. Ar ôl 3. 1, 2, 3. O daiwch ddarloniaid, o gan orfoleddu, o daiwch I Bethlehem. Wel efe annwyd brenin yr angolion. Gych chi'n mynd i agor y llythyr, en? Agor di, bach. Wel, beth am y rules? Beth? Wel, dim o chi sy'n fawr agor official communications. Darllen e. Io, Mrs. Mathias, o. Open mae e'n gweud yn y rules. Nid read. Ref com 131. Ac y fyna. Is lawr. Mae fe'n rhaid, chmo, Mrs. Mathias. That deliveries as from December the 3rd will be by van from this office. You will understand that this... Ie, na fe. Hynna gweud efo'r agor bach. Wedi'r ôl flynydde. A doedd ddim o'r wyneb tynnodd o di weid wrthoi. Wan ar ei, col o bord. Mawredd yn ôl pan pryd I chi'n gallu drifo bester I bari. PSV, Public Service Vehicle, Lynchans Esblynol. Sy'n I mewn ffila fanna. Fe siwr I chi gyd e. Na fe. Diolch. So Ifed yn mynd I ateb dy broblemau di? O, fi'n gweld. Sa rhywun yn gallu cael drink bach ar ei heilwyd I hunan y dyddiau yma. Na beth ti'n trial gweud I fe? Pa ti'n trial reoli mywyd I Glyn? So'n trial reoli dy fywyd di. Wel, ti'n newydd dweud bod fi ddim yn gallu cael drink yn hun I Ie, mae un drink yn iawn, o di ond... Ond beth? Ti'n gwybod yn iawn beth. O bryd. Ni yn mynd I gael 150,000. 328 pounds. Can mil anner, man. Ni di neud e. Ni di neud e. O, ni di ennill y lottery. Ai, ni di ennill y freaking lottery. Ni di neud y monkey cash. CB, remember those happy days? Listen, good girl. I hope you know a good brain surgeon. Don't you threaten me, you gypsy cow. We always had a soft spot for slags like you. Right, you say that once again and you're dead, good girl. There's only one flippin' thing you're after. Ti'n iawn, G? Gwell na rein, mae'n uffa chi. Ei. Reit, ti benni nawr. Fi ffili stopo I fi. Os yw'r ffôn yn canu to, paid ateb e, oce? It's not exactly the Ritz, but it's discreet. Gentlemen, Mr. Monk, welcome back. Thought I'd introduce my friends to the best businessmen's club this side of the bridge. Thank you. Your hostess today is Sia. Sia. Sia? Sounds exotic. If you'd like to come this way. Thanks, man. Thank you. O, llai o weirdos, fe. Mae'n ar wahan I chdi. Mae'n gloch mor ddynas Lucas yn cyrraedd. O, gyn nhw fyny nawr. Mark Jones? Ie. Neis I gwrdd â ti o'r diwedd. O, wo. So ti'n byd tebyg gyda lun profile di? Pig off o'n naid yn neud ar ei 20 mlynedd yn ôl, neu be?
Mae fe'n dod. Please. Mlynedd hapus i ti. Mlynedd hapus i ti.